Rada uksoi umlaman pensniu yapi. Rada uksoi umensipuman umlaman pensniu yapi. Ulaman pynbunkam yapi. Umensipuman uksoi ulaman pynbunkam yani. Karena ibun kam palam gimron korban le shai mene. Gimron korban le kaka mas koi. Gim sebutan ia kan jing pelapop jungi sakramen jing pelapop. Kalau kini kisah gimron le masih mendek novena. Gim jumuro me sakramen barngio namun kam palam. Umensipuman unsur persan hakini kisah baro ban pynbunkam yani. Barngio minta ngi yesu mungkin berkiau kunda ulangi kili atau bilet dua novena kiuna ngam lapor nabunkam. Nabunkam alat atau bilet mas yang guna nabunkam atau bila pelapor nabunkam ngambil por balik pelapor bunkam uksoi unsur pynbunkam yani berki berkiau nabunkam alat udon por gimdon por bintang ban ai ublei lapha ya ukon bamar me hakene ke prote ban penim yangi ban penim yangi bai pu uji sulaman endrengi om endau uji suman ban penim yangi ngiong no namdon por ban pen kraya lede namdon por ban late mas namdon por ban late plapop namdon por ban late dumai novena namdon por ban pule kapten ublei namdon por ban dumai namdon por ban late jingmane sakramen namdon por uksoi pynbunkam yani but it's a clip ya ublei but ni nampedian jingor ko jing malar jungi bai